Anya laki din! Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto ah. Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat ta Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatag ijaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. awanan ah. Naibusan. Siya karun tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ama ibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart? Kas jay tutulada damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatan. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo ti ginatang ko atutpes iti na panalawas ah. Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, ti kunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga agla ko dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala ah, adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin, in kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kaano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinugyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amamatan, awan pa'y ti pa nagsusweldo.
Alakit din. Uray ipautang ko gan ka. Ha? Mga lakamutan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mare, makapaapal nga rod ni Lucia. Di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadon latta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaaruba ngaglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang nga. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununa ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatang kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Mare, gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si dal nyo kadagiti kan trabahuam. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare, italaang nga lakwan kay tilakok, san ka paya gumatang mat. Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagamlatan na saan ka gumatang. Sana kasta nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de jabakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? Nadala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Malaman, Mari, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Ay, kasanumat nga minamaksayan. Malas tumat nga minadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay? No sana day jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay, basta. Malas day jay abakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha?
Malas ti pan na kay tao na ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay na, nasaya at mantanagranata si kabakla. Apay nana. At saka din napatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagaan ti bagbaga tayo Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, aga po kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay, pulos asan ang makalako itilako na iti agmalam, nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tawaran ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga mintimet gumatag din ko na ngayon. Agsaupay lang kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabas ak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man ka sa ritay, di paglaklakwan na ito maramdama. Diyak ang mga kastagan, ti pagpakanay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may sanak man ito magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kaslaim burnal asang aw na. Tawanan ba na Jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila pabasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda.
Madlaw saan pa'y anak sayan? Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklakoy tagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No adda ti rumbang agbain. Si kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka, gapu iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangtod mo. Saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na subsub mo. Mari. Mari nga. Saan nakman nga waawagan ako, mare? Taon kumare akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawatan! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da abakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka de. Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti parikot. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya man enter aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas na aramiden na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangan ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas delaan. Bayam, kasaritak tumanan ti anak talakay. Diretsom nga may, hintap no makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kahit kastamot na tiraramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ko. Anyat imasapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin di inlotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat amabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan.
Nukasta kumamot ti kinagagat ni manang mau. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day giant, agraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan yung iti merienda nanang. Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga ay, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga rod ti mayat apagtrabahuan nanang. Na, dahi tala ka na yun na hindi ras-rason mo. Anya lakit din aya, Cheryl. Kasanaw numauma ti kabsat mo, iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yun, kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw-dawatak laang ti kwarta ken kuana nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumot ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta. Tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Adda ti mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayonan. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamat sa nga gasot nga inted ko kin ka ide. Nangipipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumot aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka mat adawat. Ay, unay kan, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda kumaited mo iti anak mo. Palagipan ka manen responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo, takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya day jay? Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na. Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi day jay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensyaan na kasta manang. Ngamin, manu atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam.
No awan ti mayted mo, di awan, isulaang ti ibagam, sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo tan, ti kasta pa nagsasaom kanya. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakit? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen, iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Diyak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawon asyak ti mang tultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan adumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan ad dinawat na, dagijay. Narigat mo't laing, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama iruwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimot la unay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lakit din aya. Manulaang matikorta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong kan ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan yu. Madlaw mat, paborito yu launay day dya Melissa. Dahita ati jak kayat kan ka, Cheryl. Sika tinagbiddaut ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday, Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. may isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan, agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po ang mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatangyaw. Sa anak nga interesado, nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Ang mga no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na kan ka, anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamot tan? Di nanto pa'y itulok nga umay ni Stephen.
Impilit milaang timay. Anya laki din ni Manang. Nairwam ngamin at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na, inted ko amin adaw-dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo main anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nagirang tipos ni Manang mumili sa bakat. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni Manang. Agraman kakasta aba, nag-i-post na pailaang? Aging gaita, kit nasakit tinakam na ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, Manang Cheryl? Na, nagpuskul mo tan ti rupa mga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadiita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw-dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan yo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga aldaw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man, Manang. Mano atawan anagul-uli makak. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kiday, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka, Manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga rod. makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang nanang. Tinapatag kat makabayad akon.
Tapno, maipid mo tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti si datayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon mo tapno bumawi akmat. Napat pataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggagita kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagaetap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, dayta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan no maminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wen, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti maipapan iti ref. Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta kaday? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man kan ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usarem. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumang ti panagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot apitchay. Imbag lang isagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimet. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan naklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita.
nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkas talakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano da di abumbay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit nga agpaiso dahi ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidagan na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Reflaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti sidagan. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko at asigod mo't ngamin amay sa laang tiref mo. Ngam ita, duwamot tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastuman laan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanuno. Tamabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay a dagita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala kamot itiref a hulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak a pagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mo. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan a hulugan. Kas day jay ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dala unay ti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko nam day ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao nga min, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan aribda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay-bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya awan baybayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Ay, agulima ka. No di mo kahit awilding at tangiwa mo. Limalalakyan ka at chismoso. Saan pagka?
Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ng tiref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu, hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day, taparya. Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da dya bakla, kunam lansan nga agutang. Uray da dya nilya. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Si kamay. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addaref ahulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapateg ket awan ti dakes nga aramiden ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayong tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noan niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot pakibibyangan, makibibiyang da. Nairuwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipud pay ket man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapateg ket nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kidya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, ato nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singir samot iti utang ko day talakay. Ay kitsangwam Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riyan. Ada chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nagpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata aday jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam sikangay. Anya? Inkas mo nga agpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi din. Sumardeng ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamunda. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti koliktor. Manumit na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa.
Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ang hulugan da. Ngam kasladakdakkal pa iti utang mo ngam isura. Duling! Agbayin ka mamut para niya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da pareya. Wine, tasapsapulan da ka ni Parya. Ha? Kaabay na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang kanaw, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakkel ti utang na. Kinaswanda kanaw iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda kanaw, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga rin ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapo! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako ang nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. At da ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Aguliyam kamat ko, maa. Aniya? At nandito ni pariyang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sabsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumitin nga aldaw sabsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, Nung di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, agpaypayad kami iti husto. Kat husto kumamutan Husto mo tan anga? Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelia. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matumpakan san? Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Si katawanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Bubuya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dala igatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagi diya. Lakay. Isungay ta.
No ti utang mo ti magagapo iti panakaikulong mo, ay ket aklo na ma. Basol mo dayda, pareya. Duling! Ay, isan nang iramraman, tawan amok iti dayda. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anun ti kas, no inutang mutla ang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.